chibai ule voin hi October ni khat sang ni le somni pani inrin ni nia tuma ka hlo wangin karon in son te tu police chief le pol te chanchin lo ngai thlama saila mon state ye khopui le khoza khopui in kalpo na konga om khoza khuwa mioma police station a police chief le pol te chu September ni somthum chawmadar somvel khan ye blue pol ten kabiachi khu alo changin ang ka pa an tha vek thu le an ral thuam te kho mani thu sia tani ye blue pol ten an soidan chuan khoza khuwa tanga private car ne na chuak police station a police chief le police mi pani ta chu kabiachi khu alo changin an ka phlum vek kan tha tak police mi pani te na tangin GT selai pani police chief ne na tangin pistol pakhat kan khoma walkie talkie pakhat le selai mu kan khom nol bok police chief hi khoza khuwa mani lo karo in sonania PDF te hlau lo le engma ngai lo wanga khoza khuwa in son ngam police chief chu tukin chawmadar sompel khan ye bilu pol ten kan thian faita ni tin an soi an tha tak police chief hi mithar ni in tuma ka hlo lo wangin khoza khuwa karo in son ti au thina ni thu to chungmi ten an soi ve bok an tha nu hian an ne ratangin puak ruk pistol pakhat GT silai pani silai mu tele silai mu magazine panga handcuff pakhat pon pani le police bungro then khatan khom thu ye bilu pol te hena tanga sia tani lawnglong palo pale chai thu che in sei chi mo lai le mung yu ate sipai somni pasarian thi ama sa in lawnglong lam lo ngai thaila tanin tai region Thawe district Langlong township chawni mo khuale chawet khothang in kara September ni somni pako chun dar som pani le chan ve vel khan sumkhon thin military council nuaya piuso thi pol mi panga ta chu Langlong mi puiweng mu to pol LLPDF tenan lo ka pa piuso thi pol mi panhin thi palela ma chuan September ni somni paria zan dar som pakhat vel khan Sagan region pale kho pui general administration officer in kul military council sipai ta chu ral thuam lian le te te bai ni in sipai pahnian thia pali in hliaman tuar chu bai na chu southern west PDF tele alliance force pale PDF battalion lina te downet pol tele pale alliance force te thilti ani tin che in sei chi ave thung Karen state che in sei chi township tage khuale khau khuwa sipai kem in kara September ni somni pakotu daria le achan ve vel khan ramdithen fai na thok military council saka kha som pathum hnuaya LIB zathum somnga pariat le LIB zanga somnga paruka sipai force da chuang ta chu nagani operation le kenele tangkop tan ka pa military council lama sipai pathum thi in pakhatin hliama tur ti sia tani palo lam ve thung tanin tai region Miai district palo township thami masa khuale nam pe yau khoin kara te chong kho puilama tanga chuak firfiak sipai tele piuso thi pol for somni vel chuana motor chu September ni somthum chun dar som pani le chan ve vel khan palo KPDF bugaung phiu operation tenan lo ka pa thami masa khuwa piuso thi pol roi tu kamua thi in military council sipai mi pasari in liamna takan tuar thu karen mi puiweng hum to pol palo ten thu chuan siam molai lama Sagan region molai township tonpin khobula firfiak sipai le piuso thi pol tele molai mi puiweng hum to pol te nimin khanan in ka pa military council lam arsi pathum bel mi pakhat arsi pakhat bel mi pakhat le battalion zathum somnga pali battalion zathum somruk pali le battalion zathum somruk paruka sipai te an vain mi pariatan thia molai khopuya piuso thi pol roi tu po in liamna tak tuarin sipai dang te po in hliaman tuar heng an tha tak sipai te hena tang hian molai PDF 10 MAT silai pakhat MA2 silai pahni carbine silai pahni machine gun pakhat shotgun pahni hand grenade pathum MAT silai magazine som pasari an khom ti sia tani mungyua lam ve thung Sagai region mungyua kho pui University of Economics in kul firfiak sipai tele police te chu September ni somni poko zandar sari vel khan PDF 10 40mm bominan baya sipai pariatan thi tin September ni somthum tlai daruk vel khan mungyua commercial bank duty sipai 10 ken bolan khelain Chinduan Attack Force le Alliance Force tan ka pa sipai parukan thi ti sia tani he firfiak sipai baitu ta hi mungyua district People Defense Army Chinduan Attack Force battalion ni na te company lina fight for people
bu pau chia pol te bu bia we pol te le Black Rose te an ni chai thu lam ve thung Moon State chai thu township mo palin peng thuam security check gate duty sipai ta chu chai thu mi pu ven hun pol ten September ni som thum chhun dar som pani le mi som nga pani khan ral thuam len le ten an ka pa firfiak sipai pathum an thi chung sipai thi ta ruang chu ambulance pathuman phur thu chai thu information team ten thu chuan siam ani Sunstead Namkham Township Hunaw Khua Doctor pani le officer te chuan na kara bompuakin doctor pakhata borala mi pakhatin ake hlo September ni somni poko zandar sari khan Sunstead Namkham Township Hunaw Khua Military Council sipai te omna hung chunga private car hand grenade manga beini in doctor pakhata kang hlum nga la doctor dang pakhatin ake ahlia matuara kar kang mai chuan thel nu in damdo inan phurlu thu ria tani to chumi pakhatina soidan chuan Namkham Township Hunaw Khua sipai kar puak ala doctor pakhatina ke hlo doctor dang pakhata kang hlum boka zandar sari khan Hunaw Khua sipai kem thar huam chunga sipai private car puak ala an battalion mingaro ka helo tina soi he kar bom tu te hi revolution bei tu te jinga mi ni in ati tu te pol ming soilan lawani thu revolution pol tenan soi ani rengun khopui leili Paberan Township Mahateng do chibula in kana chuak September ni somni pakot lai darli vel khan rengun khopui leili Paberan Township Mahateng do chibula in kana chuakin sipai pakhatan ka phluma chumi nu chuan sipai ten rek sokal tu mi pakhat le thalai mi pahnian ka phlum ve nga la meche pakhat pon ka hliam thu tual chumi te hne na tanga sia tani bita mutu tual chumi pakhatina soidan chuan sipai ten rek sokal tu mi pakhat le thalai mi pahni ten ka phluma tuna hian chulai vel chu kong andang chat sipai pakhat po thia tual chumi pathum pon thi meche pakhat ka hliamania tuma kalan phallo kong andan cha mai ba ka lir thai tlan lue piang ka tum ni om takinan om tina soi tuna hian mahabandula kong puya tanga sole kong pui thlengin kong andang chata police motor te sipai motor te le ambulance ten thleng ni in tual chumi tanan soya an ka hlum tak sipai hi Air Defense Force number 10009 ami Lieutenant Sergeant Min Thuna nia civil dress a kuwa leizoa rakso chuan lain abeng veilama le anak veilaman ka fuwa amuna thi akap tu chu muang changin kalsona anman man lo he video footage hi sipai tanan la tina soibok loi ko khopui airfield a passenger phur thlona pakhat ka ni in mi pakhat a hliam kaya state loi ko khopui airfield a September ni somthum chamadar somvel khan thlona ka nia passenger pa pakhat a boral thu thlona chuang jing an leina hnai ne na tanga sia tani a soidan chuan tuk dang ang bokin dar kuale mi somli tanga mi somnga vela ding thina adin lai takin an ka pa kan sia dan chuan sipai lam mi poimo pakhata chuan wangin an ka pa passenger pakhatan ka fu zo ka khoya tanga ka nge ti kan thelawa tuna chuan security an bei ngor hle tina soi hetia thlonan ka wang hian military council sipai ten airfield ven him na an uluk leya khochunga pon chekna sa hle ti in tol chung mi pakhatina soya jinglam dar som le mi somli vela ral thuam lian an ka pa konga kal an cheknual thu ria tani hemi boina wang hian military council information office lam phone ania maseng ma channa omri lo ti ria tani PDF te hlau wangan tlanchia san silai pasari khomani Mandalay region Minchian district Piobuye Sampia kholal in PDF tenan ka pa chuto om kholal le sipai ta chu lawinan tlanchia an tlanchia san silai pasarin khom thu Minchian People Movement Committee Polin tu chuan siam September ni somni pakua chonudar khatvel khan Minchian Township Piobuye Sampia kholal in in khwar sipai ta chu neto chi PDF tenan baya kholal berat lanchia ta wangin silai pasarin la thaya chu kholal in chu PDF ten tum hnian baya avoi khatna chuan sipai officer pakhat ka hlum ani mase revolution chanchin ziana dang pakhat chuan Piobuye administrator in PDF tenan ba bailain administrator le sipai ta chu mundanga zun ina silai chu ina tala kalinan da chu in chung PDF la minan dapna lama silai pasari chu mu in an khom ni in an tar lang thungani Mandalay region a USDP MP candidate hlui ka hlum ani Mandalay region Ngiang U township a USDP member MP candidate hlui Aumin Thaya chu
September ni somni pokozing dar sarilem ni somli vel khan Monster Force le Alliance Brother Paulin silain voilin ka pa amuna thi ngal thu ria tani awmin thaya chu kumsang ni le somni electiona USDP party IOA ngiang u township constituency number 1 a Mandalay region MPC tatana in candidate ania ma se chak zo lo ani tunnuwa sipai honen tang rualin poisoi lo mi puite chu tiluina aman le poisa lak sakba ka har sana chirang sanga siam thina wangin pagan pi Demon Force Paul Roy tu pakhatin an ka hlum tak thua soi ani Mandalaya prison van tlan lai bai ni in tang then khatan tlan chuak Mandalay chimlam Amarapura townshipa September ni somni pokozing lam khan chause police station atanga bo o jail lampan prison van chu tual chungmi puive hum topol PDF 10 konglaka lambunin lauka pa political prisoner pariat oma pahnian tlan chu thai thu ria tani Amarapura township PDF Roy tu boneli na chuan kan thodon bo zuin kan lo changa kan beita ni atira tang pariat te chu an suak veka paruk chon man le a motor chunga police pani chuan thi tina soi chu prisoner van malama chuan driver telin police pathum anung lama police pali velan amboka chungte chu PDF le tangrual pol revolution RB tenan baya tang pani chon tlan suak thayani boneli na chuan chan chua thai tang pani ta chu mun him lama kan tira kan lo thon tak jok chu an man le mi prukte anda bo mayang ti hi ni hetiang hian sipaiten tian chinga kan ngai tu khom mai tina soibok chung political prisoner mi priata chu obo jail atangla chuakin ko tanin lana chumi chungin chause police station a kolan nia chumi nuwa obo jail man thon kirle chu PDF lamin an lo lam bunta ni AA10 reson phur sipai motor lambunin sipai pathuman man Rakhine State pauna thiar kar le chawdo kong inkar chang tu khobula September ni somni pakua somadar som pelvel khan Military Council sipai ho kalna kong chu Arakan Army AA10 lambunin an kapa sipai pathum an man thu tual chungmi tenena tanga sia tani Military Council operation neina pauna township bodo khobula nan win tlang chung ral rel na huna in khuar sipai te itur le chak khai momo reson phur chu AA10 kong lakan lo lambuna chang tu khomi pakhat chuan kan khuanen tlemina in hladdawa sipai ho reson phurlain AA lamin lambunin an baya in kana chu darkar kharle chan ve velare ni jet fighter ron kalle mai ring AA te chuan kong lakan lo kap thuta sipai te chon hliam nualang aza chia chu kan thelo sipai pathum chu AA te nan throi bo ti kan sia tina soi chu thila thlen hnu chuan chawdo township kan sautlang bul thota battalion zanga le somthum pakwa sipai ten lai puina non kap nia sia tani chawdo khomi pakhat chuan chawdo kan sawa sipai ten lai puile silai na non kapa chulai hnai khuwa mi te chu chi ain ral tlan te pon oma antong pong ka vak vak wangin mi puinan hlawani chundar som pani thlengbel chon kap tina soi tuna hian Rakhine State le paletwa mun sangsanga Military Council sipai tele AA te chu anin kapna salhe thina Military Council sipai lamin Rakhine State mia ute mimpia te chawdo te yetet aungte buti taungte mangto taungsipa tual chungmi te tan eile in mamotela ka khwa khirtla tawangin eile barle in kalpo na lama har sannan tokna salhe ni in tual chungmi tenan soi ani wan doin khopuya Military Council ten school headmaster an thata thalai mi palian kap bok Mandalay region Maithila district wan tun khopui ngiang pinveng khanna school headmaster u chonei wena chu firfiak sipaile police 10 September ni somni pathum tlai daruk vel khan manin an throya achanchin hria zueni taklo wangin nilihnu September ni somni pasari khan police station a apasal chanchin ngai venin anupuya kala naktu ka kan lo chuang ma se chel takin ilo omton nia ti inan lo shila ma se atuk September ni somni pariata apasal ru ro tela turin adupui chu police ten phone ni in tual chungmi tenan soi tual chungmi pakhatin athusiat khetten media hena shildan chuan headmaster nupui romi mili nen kan in biak na a engtin nge chu tiang ani thaitin ka zota police station atangin in pa athok to lo wangin kan hal ral tina soi ati headmaster u choineng winale anupui ta hi zirtir tu ve ni in annu pa side man zom nu in vauna le norna na sat ema wangin nan side man omle a chuti chungchuan firfiak sipai captain chojina order angin police jemin ale tuito pol blood brother group 10 an ngai sakna sata wanga thi thu
wen tuen khopui police chung khaten hena tanga sia tani chuba ka wen tuen khopui chimlam siopian khuwa September ni somni pasari zan dar som pakhalem ni songa vel khan game khelna arcade muna game khelmek thalai mi palita chu fir fiak sipai tenan ka pa mi pakhat ka phlumin mi pahni liam tor te chon mana mi pakhat ro tlan chuak an ka hlum tak chu yuatet khuwa thalai ni in an man mi pahni te ro tangza chen kong khomi ten nia anni pahni liam tor te hi damdo ina en kolan ni thu twal chung mi tenan soi ani niruk chung bo to pdf mi pathum te ruang mu ani kaya state mobe township mingla khobola in kalaya bo pdf mi pathum te ruang chu niruk nuwa tuichun chua chunga mu ni thu mobe pdf linjong company tenena tanga sia tani pdf mi pathum bo te hi mobe pdf linjong company mi pahni le tainghet company mi pakhat ten nia September ni somthuma fir fiak sipai tenen an kalaya bo ton ni ti sia tani mbpdf linjong company tenan soidan chuan kan sipai mi pathum ta ruang hi September ni somni pakwa khan tuichun chua chunga kan hmuwa an ruang kan endik na mi pahni chu amunan ka phlum ni in mi pakhatero abopan ka fu wangina cha thei lawanga chu chon ngai salumani kan ring tina soi fir fiak sipai ten pdf mi pathum ta ruang hi fi somthum panga thuk tuichun chua chunga an lo thlaka puanchia le changel na ten an lo khuwa mbpdf 10 an sipai bote theitop chua tang rualin an zong zela atopa mu in thatakin zara che baibuk chungin an phum ti sia tani zirlai shwai tu mausan min payanu le pa te piuso thi pol tenan that rengun dako miu te chimlam veng somnga pasari na cheng no dakong student union leader mausan min payanu le pa u seimina kumsomnga pariat le doti ti soi kumsomnga pariat chu September ni somni pakotlai daruk lem ni somthum panga khan not dakonga piuso thi polten an chen in an ka phlum an fapa mausan min payahi sipaiten manan sen na 20 youth detention center atanga atlan sualai takania wangin anule pati thi thu hi ala shelo ti sia tani not dakonga nimin chuna in zalal zomin thuna le USDP party office staff nuani hleite gorilla force ten an tha hnulok tlai lam khan piuso thi polten thungrul nan ti in zirlai shoi tu mausan min payanu le pa te chu an that ve ni in piuso thi polten an soya tual chumi pakhat chuan nimin chhun khan SGDF 10 nuani hlaile zomin thuna ten tha hnu tlai lam khan piuso thi polten mausan min payate chenna no dokong veng somnga le pasari nan ka pa anu le pa te chu voithum ka pin amhunan thi mausan min paya sipaiten an man na hmuna tanga atlan chu hnu in anu le pa te invela sipaite le piuso thi polten kalfawa nimin tlai po khan nidanga kal thin piuso thi polte thau kalin thungrul nan an thatani tina soi mausan min payanu le pa thattu piuso thi polte hi Michael Chobina le tiha mione te telna ma ba ta namkal for polten ni ti sia tani mi som panga omna suam manggeng polte manan ni Mandalay region Mataya township chung airodi lui puidung ko sang sang mi suam thin member som panga omna suam mang pol ming thang takte chu until suam bung ruale ral thuam tenenan man thu Swebo district pdf battalion sompariat na tenan soi September ni somni pathum khan suam mang polte omna sengpan kong khwa chu Swebo district pdf battalion sompariat na ten anlu chila suam mang pol roi tu nei wena le ngai zo telin mi som panga ta chu until ruk tenen an man ti sia tani heng an man ta hi NUG Ministry of Defense an thlen towa MOD thutluk na anga ngai tu ani tur thu le chumi ma jong chu pdf ta kempa shen re ani tur thu sia tani do Aung San Suu Kyi le economic advisor Mr. Selnetate military council ten kumthum jail tang turin an rel state councillor do Aung San Suu Kyi le economic advisor Mr. Selnetate panhi chu Burma official secret act 31C mangin September ni somni pakwa khan military council ten kumthum jail tang turin an rel anni panhi ba ka hian Minister of Planning and Finance Lui Usowenate Puchowenate Deputy Minister Lui Uset Angate Pathumpo he khes mang vek hian kumthum jail tang turan rel thu kon hnai vaya mi te hena tanga sia tani do Aung San Suu Kyi chungchangan rel nu hian engma soizui om san lova ko ta tangin ne piro ta na huna anlu tir le thu sia tani Mr. Sadnela ero chu immigration dan bo chia puin athu boy or pakhat chu hemini tlailama ne pido khopuya thutluk nan siam le don ti ria tani
an man tak hrisel na thalo wanga pon lama tanga kot ma chon thin Minister of Planning and Finance lui u sowena chu jela khung turania u chowena le u set awate pani chu ne pi ro khopui jela tanga kon ma chon an niangin mundangan thon don thu ria tani tuna kale PDF battalion som pani na ten thilpe kan don le thu hi lo ngai thlaila September ni somni pariat khan USA California cheng Central Valley chungkwa ten an pian sampaphak pualin kale district PDF battalion som pani na ten hena thilpek vokpum tui hnai tak cheng noi li le singa manan hlana thilpek petu Central Valley chungkwa te chunga kale PDF battalion som pani na ten lom hlea thilpek petu chungkwa te pathianin ale tam takamal som turin antong tai sakani khetter media in nimin pia September ni somni pakua sipai thiza le PDF thizat report ala khom danin sen state namatua sipai pathuman thia mon state tar fuzarata sipai palian thi Mandalay region amara pura sipai pathian thia Rakhine state pauna chuna sipai somnian thi Karen state miawriya sipai pakhata thia Tanin Tai region Tanin Tai township sipai pangan thi Sakai region Indo sipai thiza thria tale nilawa PDF lammi pahnian thi Sian state namkhama sipai palian thia Rangoon Pabera na sipai pakhata thi Sakai region mungyua PDF mi pakhata thia Karen state KNU brigade ngana sipai pathuman thibok Mon state tathonga sipai pakhata thia heti hian nemin pia September ni somni pakua sipai thiza le PDF thizat khetten media report ala khom danin military council sipai somli le palian thia PDF lammi pathuman thibokani khetten media in nimin September ni somthuma sipai thiza le PDF thizat report ala khom danin Mon state ye township sipai pathuman thia Rakhine state yetet town sipai pangan thi Tanin Tai region Lawnglong sipai pahnian thia Sagai region Palea sipai pathuman thi Karen state chia insai chia sipai pathuman thia Sagai region Molaya sipai pariatan thi Sagai region Mungyu sipai pariatan thi boka Tanin Tai region Palo sipai pakhata thi Mon state Chaithua sipai pathuman thia Magwe region PDF mi pakhata thi bok heti hian nimin September ni somthuma sipai thiza le PDF thizat khetter media report ala khom thai danin military council sipai somthum le pangan thia PDF lammi pakhata thibokani khati jong kha boina chanchin thar kan ngai thlak the chu ni e